Amagombora nkabwambara hamwe na bikurungo muri district ya Rwunziri niko garukiza yuko hinga umuceri kandi bashabirwa kukwata kurunje imbibo y'umurembe bahirwe Minister Jim Muhwezi okutungura umwuga gwabo. Omuhwezi wa RDC bwa Rwunziri district Wilberforce Ngoma himbisubwe nuwajwekire Minister Jim Muhwezi okugaba umuceri ugo. Omwizina rya government kandi no mwizina rya member wa parliament Honorable Jim Muhwezi twahereza umuceri Honorable Jim Muhwezi yahereza abanyabwambara ngo baguhinge kandi ni improved seeds kugira ngo batakagurya kandi baguhinge because umuntu bakwa seed rice kibacu mayisango uyu no kuguhinga ukagwiha mugundi. Hona RDC Ongomu araganisa kureba uko government yayombekera abahinja ba factory y'umuceri okugira ngo bagite umutinda hacingwa cyabo. Gurakanye tuza kuba rubingira factory ecyakani tuza kuba rondera nakatari uzo umuceri uko mu rugambara no mu rukungiri gwina katari ngo turasima aba Jim witu twereze imbibo y'umuceri basa okusima kuba bitwe kutushimira kutwashima kutunga embebeji nashimirwa munonga nasubshemerwa imbibo y'umuceri ndi ninkira zakone imbibo y'umuceri njya kafuna gutiyemwe gutisha gutiyemwe zari gutibiri amakuru agagasha kwa Dana Basibye.